Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hürmetli din kardeşler. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil gazim. Allahümme salli ve sallim ala nebine Muhammed. Bugün biz sizge iyul ayının video jurnalını taqdim etemiz. Rahim etip qarağız, aldağı bir neçe minutda. Tinçeli meşitinde ılı kunak. Rayonumuz məzinləri medresege jıyıldı. Yolçularga dağı bir meşit safqa basa. Bualılar Nijgar ülkesinde kunakta. Ala taha rasulillah, salatullah. 5 iyul Jalil Hazret Fazlıyev İski Tinçeli avlunda qurban aşında qatnaşdı. Jalil Hazret Fazlıyev Cuma namazına kadar Tinçelilerge vaaz iliştirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından soň İslam dini kengeyip köp illerge taralgaç, sahabeler Müslümança yıl hesabına atmarga deyip uylaşalar. Hem türlü fikirlerden soň nerseden sanarga digen fikirge kilerler? Ya hicretten sanarga deyip. Neyse hicretten sanarga digen fikirge kilerler? Çünki mine Mekke'den Medine'ye hicret kılgaç, birinci meşritini tüzüp, bir kimden korkmayışı, rahatlanıp, cemaat namazı okuy başlaylar. Nesine göre, cemaat namazı okuy başlağanlığına, onlar İslamşa Müslümansı yaşauga sanıyorlar. Nesine göre, cemaat namazı var iken, demek ümmet nerse var, din devam eder, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son joğalından joğaltkan aybiregi cemaat namazı olur dedi. Şuna göre revolüsiyadan son mescitler cimirilip 32. yılına 10.800 mescit cimirilip bir yıl içinde. En köpü 32. yılda. 40.000 imam oğla, imamlar, mezinler. Şundan sonra köpmegine kısıraklılar oluğa karamastan köp avullarda cuma namazı bitmedi. Bir gerek de sizin yaklar örnek görsetti, Allah'ın rahmeti olsun. Yamarış çıkkaçtayın birisi bu ada pasta meşitler ayakta basa başladı. Siz köp yaktan bizim için örnek bulup durduk şimdi. Cuma namazından soň şuşa avulda tuğup üsken İğaneşi Mars Şerif Ulu Aliyev negizlerine köterilgen meşitinde yakın dostların qurban aşına jiydi. Şunda avul hujalığı ministri Marat Azatovich Zabbarov isiminden İmam Ravil Hazret Gafiyet uluna medal tapşırıldı. Ala taha rasulillah, salatullah. 15 iyul medresebizde rayon məzinləri jıyıldı. Muhtasibatning o'qutuv bo'ligi yetakchisi Rustam Hazret Bahovuddinov məzinlərə nasihatlarini yetkirdi. İlə namazından soň Qozon shaharidan kelgan Qur'on hafiz Abdullah Hazret azanni eshik etib dris aytirga kerakligini bosim yasadi. Чтобы азан учить правильно и красиво, и профессионально, и академично, надо пройти несколько уроков от таджвида, несколько уроков правила произношения букв, откуда эти буквы выходят. А потом уже дальше переходить к азану. Har bir məzindən azan ayttirib, qısqa surələrini də oqutub qaradı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Məzinlər bu dərsni atna sayın uyushtirga kerak degan tilak bildirdi. Ala taha rasulillah, salatullah. Bu rayonu Tatar Bimirzası avulunda urnaşkan Musafir meşitin tüzüklendiriu işleri başlanıp gitti. Buada yaşavşı işmekar Zaripovlar gailesi tırışlığı bilen tüzüklendiriu alıp barla. Alarga jing sızganıp rayonumuz musulmanları da kildi. Maddi hem fizik yardım ko'rsatdilar. Birdamlik bilan ish qizu bara.
Bir qatlы агач мәчет 1997 елда ачылган булган. Хәзер тәһарәт алу бүлмәсе булдырыла. Җылы идән җәйелә. Канализация ясала һәм су җылыткыч урнаштыру буенча эшләр алып барыла. Булар барысы да Аллаһ ризалыгы өчен. Юлчыларга тәүлекнең теләсә кайсы вакытында мәчеткә кирип, тәһарәт алып, җылы чиста уңайлы урында намаз уку өчен эшләнелә. Буа районы Мосафир мәчетен төзекләндерү эшләренә һәркем үзеннән өлеш кертә ала. Карта номеры экраннарда күрсәтелгән. Җария садакасыннан буш калмагыз. على طه رسول الله صلاة الله 28 июль Нижгар өлкәсенең Сафаҗәй авылында шәкертләр бәйрәме булып узды. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Biz Tatarstanның Буа шәһәреннән килдек. Һәм милләттәшебез Фәүзия Байрамова татар телен саклагыз дигән сүзләрне искә төшереп, истә тотып, барча чыгышыбызны да татар телендә әзерләдек. Рәхим итеп, ләззәт алып карагыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Наша команда, Татарстан яшьләре, наш девиз. исламны өйрәнеп, ләззәт алабыз. Татарча сөйләп, хисләрне яңартабыз. Без Буадан, ә ул Татарстан. Ислам диненә бирәбез бездан. Нижгар өлкәсендә алабыз без сан. Буа мөхтәсибәте балалар командасы туплап, бу ярышларда 7нче ел рәттән катнашты. Анда төрле дини күренешләр тәкъдим ителде. Коръәнне яттан уку, азан әйтү, вагаз сөйләү, дини сәхнә күрсәтү, туган ил турында шигырьләр сөйләү. Гаилә елына багышлап рәсем ясау конкурсы да оештырылды. Быел шәкертләр бәйрәме фестиваль форматында үтте, ягъни командалар арасында ярыш булмады. Финалда бөтен катнашучы сабыйларга спортмастер кибетенең 2000 сумлык сертификаты бүләк ителде. Командаларны әзерләүче мөгаллимәләргә уку асбаплары бирелде. Шәкертләребез бик яратып, шатланып кайттылар. Bizning zakka dostlarımız, Abdülaziz, yardımçıları. Allah kabul etsin hizmetlerinizi maşallah. Avlutuğu, şekeri maşallah. Так, biz etip. Тогда bir ne ver, пожалуйста. Bu bizim Abdülaziz Hazret'e bizden pодарок, bölek. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Biz Ерак юлларны якын итеп, Буа шәһәреннән килдек. Бу 250 чакрымга якын. Оештыручыларга Аллаһның рәхмәте яусын. Без инде 2014 елдан бирле чакырасыз безне. Аллаһ Тәала разый булсын сезнең белән. Шул эшләгән эшләрегездә бәрәкәтегезне күрегез. Балалар бик шат, бик яратып киләләр. Буа мөхтәсибәте бәйгедә катнашырга дәшкәннәре өчен конкурсны оештыручы абыйлы энеле хәзрәтләр Илдар һәм Ринат Алиудиновларга һәм аларның ярдәмчеләренә зур рәхмәтләрен җиткерәләр. Birinçiden, elhamdülillah Allah Teala'ya şükürlerimiz, Peygamberimizge salavatlар bulsun. Allah'ın rahmeti ile bugün tarada yığılıştık şakirtler bayramına. Bu indi bizning 11-ci mərtəbə. Şuna göre birinciden Allah'a şükür, ikinciden rahmetlerimizi bildiririz o'qituvchilarimizga, onların balalarımızga, etiyenlerine. Birincisi bering ve küçük koygan bizning musulmanskiy diviziyoni Safajay, onlarga kimlerimizde hizmet etken imamlarımız, o'qituvchilarimiz, kardeşlerimiz, oğuldaşlarımız Allah rahmeti bilen bu izgiliklerini kabul eylesin. Şatlıkta esenlikte şulay bağlarımızı üstürüp tevfikta Rabbimiz Allah toruyurda bunları nasip kılsın. Hem de şulay yok beyingisi bağlarımızın bilimleri, aldan bilimleri medreselerde tırmışlarında aşıp Allah rizalığı için bu dünyanın mengelikinin
cennetine erişirge bir sebep olsun. Allah Teala rahmeti bilen kabullardan etsin. Şulay o kilesekte, içenlikte, şatlıkta görüşürge Rabbimiz nasip etsin. İlkinlerge tınısıklar esirimiz. Alдағы yıllarda da bu izgi amel davam etsin degan tilakda qolalar. Qatnaşuvchi şagirdlarning әти-әниләре muhtasibimiz Ilmir Hazratga, әзерләүче ustozlari Leysan Totash Zaripovaga balalarni uyushtirib, din yo'lina yo'naltganlari uchun cheksiz rahmatli. Biz bugün Safajay avlunda Nijgar ilkesinde çıkış yasadık. Tulısınca Tatar tilinde. Allah'ın rahmeti yağsın bizni şunda alıp kelgen barcha kişilerge de İlmir Hazretke rayonda bizge buluşup bu rayonunda buluşuşu kişilerge de kostyumlar bile buluştular. Medresege bik zor rahmet. Barcha balalar bik şatlanıp katnaştılar. Allah'ın rahmeti bulsun uyuşturucularga, Aliudinovlarga ailesine. Biz indi Nijgar ülkesine 2014 yıldan beri kelebez. Bu yıl çıkışımızı Tulısınca Tatar tilinde gene alıp bardık. Bu yıl gaile temasına bağışlangan idi scenkabızda ve gazibizde. Allah Teala kabul etsin barşabızdan da. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. على طه رسول الله صلاة الله Şunun bilen efirimiz ahırına yakınlaştı. Studiyada sizning bilen men Liliya Valiullina buldum. İhtibarınız için zor rahmet. Sınga jeyge avgust ayın tınışkına matur, uңышлы үткәргә nasip bulsun. Din kardeşlerim. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah.